kanan bae tuh di Kang. Mending mancing lah daripada dicari kanan bae di imah. Aduh, ayo mah naonnya ya sawah geus dipaculan. Ya aing bingung ya, sawah nu pelakan naon ya ku aing. Esen ka mana tong? Carian bancet lah. Siapa banyak siaran. Wah, udah cocok ke tempatnya. Pasti lo lauknya ya. Mancing di dieu guys. Mudah-mudahan lomba ya lauk lah. Mancing di dieu ya. Udah kalau mau jair di dieu ya. Tapi ngomong mancing menang umpan ya. Dah, ada umpan-umpan teh. Ayo lauker lapar mah. Tidak lah. Dihakan bae meureun pancingan doang ge. Mudah-mudahan lauk ye. Naon mah mancing udah sangu doang. Wah, PS itu mancing. Cing mancing cewek anak gedongan. Tapi yang mancing lauk lain mancing cewek. Cangkel oke lah. Katakan sendal ge jadi pakai diuk. Lauk teh olokan nek kan pancingan aing. Keselog aing mancing bedek dihakan di pulau. Nyender aing lah. No. Mudah-mudahan pancingan aing menang. Naon Tom? Menang ke? Iya bantuan aing lauk budaya budak. Pan sendal aing di pancingan.